Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan tuy puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko. Diyakon madaera naipuris asae let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko. Wanenday di ayan anang balon nairuta kawar ni ayan kasman di agkupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalged tuy puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiaran. Awan ser-servina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapap ngayon ta minuli di karigeng sa pata siyakto tay pumusay lagip mon tulaeng manggiyag di naglabas naikupin na nakalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak di nairurumen nga ayan. Nama akastoy itet mo apanusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa kasanuak pa'y itan imbatim tuy pusog ngagmaymaysa nga aglakan kinaulpit kinaranggas hawan ser-servina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi taleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapa ngayon ta minuli di karigen sa pata siyakto tay pumusay lagip mon tulaeng manghiyag kinaglabas naikupin na nakalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak di nairurumen nga ayan di nairurumen nga ayan
rurumen